chcem ukázať túto novú sériu, ktorú nazývam Strašidelná nedeľa. V tejto sérii sa spolu my, diváci, pozrieme na to, ako si pán Maťko totálne dosere gače. No nebudem ja zdržiavať, poďme rovno do akcie. Dámy a páni, vidíme sa tu znova a opäť, ale tentokrát tu máme špecialitku, nová séria Strašidelná nedeľa. discord.gg/Darkov Klubík, ak sa chcete joinúť, je tam roomka, kde mi môžete posielať strašidelné videá, aké máte, môžete sa dostať do videa a na nich budem reagovať. V dnešnom videjku tu mám pripravené 4 short filmy a my ideme na prvé videjko. Prvé video nesie názov Roots, je to short film od kreatora Alexander Tetitan. Ideme na to. What you are about to see is inspired by true events. Alright, takže je to inšpirované skutočnou udalosťou. Kamo, to kto tam stojí? Ja už len toto by stačilo. Mitka si tu robí nejaký face mask, face care. Kamo, fuj! Tak to ti bije, kamo. Ale ona proste nič o to nevie, vieš. To má chalán akože detskú izbu, alebo čo? Turn off the light. We'll meet again. Some said we'll meet again. Some said we'll meet again. Some said we'll meet again. Počkaj, ja som myslel, že to bola ona, kamo. Hold on, kamo. Some said we'll meet again. Some said we'll meet again. Some said we'll meet again. Some Come said hell we'll meet no. again. Some said we'll meet 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 again. Some Že si said zapal we'll meet svetlo. again. Some said we'll meet again. Kamo, ja milujem, jak tí ľudia majú nulový survival instinct, kamo, presne v týchto hororoch, filmoch, hrách aj vo všetkom. Oni proste sú dezolati. Ja už by som mal, kamo, jak v kostole by som tam mal lampareň. Some said we'll meet again. Some said we'll meet again. Some... Babi. To už by bolo len tak, jak z rozprávky, vieš, máš? By som sa postavil, už by on spadla čapka. A ja by som nebol, kámo. Stále si nezapálil svetlo, podotýkam. To je pivnica. Ty tu! That's enough, okay? It's time for bed. Kylie, stay up until Dad gets home. No. In the bed. Kamo, sorry, ja som sa dosral. Pokračujeme. Fine. Oh, and by the way, next time, don't mess with my record player. You know how I feel about that. I didn't do that. Don't. Oh. I promise. I was hiding To the nie whole on zapal. time. Nice, sweetie. Come on. High five. Fist bump. Kamo, jakú zabíjačku izbu má chalán? Ty tam Avengers tento záves, kamo. Wakanda. Salute. Snaps. There you go. I love you, babe. Love you too. Good night. Good night. Nech sa vám nič, ale niekto s vami doma. Kamo, tak ja toto keby vidím jak decko. To on sa na ňu pozrel, dobre to chápem, ne?
Kámo, Mommy, Yes? can I sleep in your bed? No, honey. You're a big boy now. You got your own bed. But I'm scared. And what are you scared of? There's something under my bed. Whoa, Sweetie, whoa, There's whoa. nothing to be afraid of, Wow, okay? wow, 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 wow. Kámo, toto mi raz decko povie. Nah, brother. Nah, I'm out. Nie. Kámo, a ja sa bojím, čo mám pod postelou. A nie to sa mám pozerať pod inú posteľ. Monsters aren't real. But it's not a monster. You sure about that? Well, what is it then? She told me not to tell you. Nah. Not right here, partner. It's just your imagination, okay, sweetie? You are safe in your own home. So let me take you to bed. Now, if anyone's in here, you better leave right now, okay? It's a school night, and my little man needs his beauty rest. Check under the beds. Yes, sir. All clear. See, there. Oh! Keelan, it's time for bed. No more hide and seek. Jaký hide and seek, kámo, však ty nevydal ani zvuk. Ty si tupá. Ha. Zabol mi. Oh! Takže toto bolo Roots, horror film. Kamo, bolo to dobré, akože veľmi dobre spracované. Vytvorili by sme si tier list na každé videjko, počas celej série budeme ukladať do tohto tier listu. Roots, horror short film by som zaradil do kategórie Dostal som infarkt, to bolo dobré. Ja som nečakal, že sa videá, kamo, takto zľaknem, ty kokos. Ďalšie video v poradí, The Twins. Je to od Michelle Tang. Ideme na to, let's go. Caden. Here. Lake. Sorry, Mrs. J. Lake's a little late today. Again. Thank you, Lucas. Ok, tak sme tu v nejakej škole. Tento vyzerá jak totálny zmrt. Chápem. Tak! Lake, detention. Kámo, čo je za... No, Oops. Mrs. J? Počkaj, presne na takých ľudí máš jeden lakeť, kámo, druhý lakeť a príde More, zuby mu všetky vypúť. Mrs. J? Mrs. J? Mrs. J? Mrs. J? Stupid detention. Stupid Lucas. Stupid Mrs. J. When did you... Give it back! Kámo, tak daj na nos. Go and get it. Hey! Ugh. Kámo, čo si blád do sebe myslíš, že We veríte? shouldn't be here. What? Scared? Že nevidel si ten plot? Really safe. Kámo, myslíš povedať, že ten plot ako nevidel, kam ide, že doma je skočil cez plán, že... Can we leave? You got scared of a bird. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Lucas? Who's there? Not funny. I'm telling Mrs. J. Really? Think she'll believe you? Nah. Wouldn't. Watch me.
You thought it'd be that easy? How embarrassing. It's because of you! Really? It's my fault you can't make it to class on time? It's my fault all my friends like me more than you? It's my fault I'm just the better twin? You're not better! You just get me in trouble to make yourself look Počkaj, oni sú dvojčky, kamo? good. What? No! Everyone says, oh, Lake, why can't you be more like your brother? Yeah, well, they wouldn't say that. They knew who you really... Shut up! You wish you were me! Ow! Ow! My ankle! Why would I care? Lake, help me up! I'm sorry, okay, Lake? Please! Oh, Blado prešiel akože autom? Blair, Here. Caden, Here. Lake. Sorry, Mrs. J. I think Lake's late again. You know how he is. Thank you, Lucas. Melanie. Here. Olive. Kámo, takže jeho zrazilo auto, on ho niekde nechal a že you know how he is, kámo. Až na to, že nie. Lukas sa prešlo auto, Lake si zobral jeho veci, prezliekol sa za ňo a tváril sa, že je Lukas v škole. Ty kokos. Ja by som toto videjko, ako horor, to strašidelné nebolo. Takže keďže tu máme tier list na to, aké to bolo strašidelné, tak by som to dal, pozeral som funny video, pretože to nebolo proste nejak strašidelné. Video číslo 3, The Devil's Passenger. Je to od Flix Horror. Devil's Passenger. OK. Máme tu bielú dodávku. Kradnú deti biele dodávky, samozrejme. Oh. Kamo, to sa zľakne trúbky tak. Dobre, že neexistuje. Okay, I'm going. Ale on pôjde za ňou teraz, že? Za tou dodávkou. Tak je úplne do riti, ale pôjde za ňou. No jasné, kámo. Come on. No, come on. Shit. Okay. Tak to bude v okne. You I'm calling it. gotta go. Oh, God. Jak ako you gotta go, kamo? Čo chceš robiť? Čo chceš urobiť? Kamo, tam ju lapí nejaký chlap. A čo ona zrobí, prosím ťa? Už budeme dve. Okay. Tough moment. Cookie cook. Co za zvuk? What the hell? Blood. Utekal by som.
Kamo, tam je vekna tam je, o môj bože. To sú svieti oči, ne? I'm so sorry. Three years later. A stane sa to isté, ne? Ideš, vidíš niekoho proste kričia o pomoc v aute, oni ho vezmú. Ty si tak hlúpy na to, že ten mobil pustíš, lebo sa zľakneš, za tebou niekto zatrubí a ideš sám ako žena na random miesto v tme a povieš si, idem zachrániť deň. Prídeš k tomu autu, vidíš na vodičovom tomto vpredu, že sa tam sú všade pavučiny, že to auto nejazdil nikto 4 milióny rokov, potom sa sam otvorí kufor a ty tam ideš sa pozrieť, že what is happening here? Toto video bolo slabotka, tier list, bang. Toto by boli všetky videjka pre dnešnú epizódu. Ak na budúce chceš mať ty v tomto videu svoje video, ktoré nájdeš, poď mi ho na Discord, je tam roomka presne preto vytvorená. A ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, máme sub goaly na 751 sub goal na 1000, máme giveaway. Napíšte komentár, kamo, čo ste jedli počas tohto videjka. Majte sa.